Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Julia, ti asawak na disgrasya. Manong nemi, hindi mapanak iti ospital. Impakamudan kaniyak nga ti asawak ket dead on arrival. Nagsakit, nakasaksakit, manong nemi. Awanin ti asawak, kinipatpatig kong asawak, ken mangipatpatig kaniyak. Ken ina, dagiti duhang anak ko. Nagaragraksak kami, kaslawan dumting kastoy nga dinigray ti biyak mi. E maapay nga biglalatan, kalatatan na mapasamak ti kastoy, abagting iti biyak mi. Manong nemi andan bukod mi nga balay na pinas ti trabaho kung mga opisina ak, e dito ti asawak manong nemi ket may nga nurse, e di hospital ito'y Bagyo. Ngam kastimaten ti napasamak. Kastimaten ti napasamak kay kuwana. Hasta una iti kaado, dagiti nagarubos nga luwaming agama. Ket salsalod-sudan dagiti anak ko. Tadi, apay kastoy tinagpanakanan ni Mami. Apay nga ni Mami, pahay ti rumbay nga matay. Nakadano ni Tati Rumbay ko mga pumusay dito'y lobong. Di maapay nga ni Mami. Di Mami nga nakasingsingpet. Di Mami nga nakasaya at nga ina kinasawa. Apay nga iso ti Rumbay nga matay. Nakadano ni Tati kiti dangis katatao. Iso na ko mati Rumbay nga matay. And mapukaw ni ti lobong. Apay nga ni Mami. Apay nga ni Mami. Tinas ka nga matay. Apay. Nadadamot manong nemi ti panagarubos di ti luwak. Kan panakariknak ti saem. Nugas na ti saludsod di ti anak ko. Anak ko. Awat ti sabali nga ramidan tayo no saan nga mangawat ti kinapudno. Nga awahanan ni Mami yun. Nangarigrigat kami manong nemi nga nakapagga, move-on, move on. Wan, kasla na po kawin nga namin pinsan, tiragsak, edi pagtaingan, nga dati nga naragsak. Ore awanen ti asawak, tinabayagi nga naitabon. Iti opisina, manong nemi, numanen tumrem, dagiti luwak. Dito'y balay, manong nemi, narigat ko nga makita nga umisem, nga katawa, dagiti duwangan na ko. Ay nga dimtengen, ti makatawan na. Siyempre, tayo umra sa kunada. Ano matigiti mga magbagakan niya. Edi, makatawanan. Tinapukaw. Tinaawan, masukatan. Kunada. Diyan kayat peta kayat. Kunam lang deta. Ado dita, kasukat dito, bakit mo? Kurso na, kumita ka lang. Tsakon kayat, pahita kayat. Dalami. Ini ka sarita dak, di kita agkapsat ng June kan Shirley manong nemi. Dad, adalata ka na kayo no, makalakay na kasukat, Daddy Mami. Takayat nyo ka di. Katulad sa amin kayo, do kayat nyo.
No kaya tiyo, okay ka na kami. Imasin no. Di agsapol kayo. Awan gayam, di ka marigatan. Ti anya dad, ti trabaho dito balay. Sabagay, amoy mo tagluto, amoy mo tagdalos, amoy mo taglaba. Di nyo kaya't nga mangala tayo, iti katulong tayo. Sige dan, mayat. Okay. Mangipaskila ka ro dita, labas tigit iti wanted housemaid. Sayo iraman dad, wanted housewife. Yeah, wait. Amandan, mamalimat, wanted housemaid and wanted housewife. Aging gaman ng naming at imay sangal daw, nasapsapa nga dimteng di duwang anak ko. Kaya di tagawid na kiti may nga malem, dad, adan katulong tayo. Ayan na, mahangot yung ka diya ta malutluto, dad. Wow, nagimas. Kasla luto na di mami. Hindi ko masaday ka mapanti kusina manong nemi at damadama nga babae nga glutluto hindi tumalyaw. Wow. Hi sir. Good afternoon sir. Pinagluto na kita anak mo. Siya ti sumrek nga katulong yo. Sir? Ha? Naimas na luto na. Ay, barbarin na magustuhan niyo tilutok, sir. Baring na makapasaak. Kung nandigit anak mo, ngagluto ak ka no. Torayin na ka. Kat intundum din ka. Si kanto ka no mag-interview kanya. No, makapasaak. Tingkay ng igan, papagayam. Kat sumagmano nga paset, ti pagkasalitaan ni Eddie iti Baguio City. Nga dito pagkasalitaan ni Eddie, kadiso ti may ka-5. Ngayon tayo pagpilian para ti panakapili ti bestseller of the second week iti buwan ti Agosto, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan ka ni Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kaya ni program at tinggal lagip tinapalabas. Iti Action Radio DCJ Silawag. Ni Manong Yuan Nemi neto, Nemi Ruiz. Host ti lagip tinapalabas. At data yung agbibuy ata dito page ni paring Ray Fiesta Sentenciador Award. Paki-like, paki-share. Kaya nung mas magkarikan saan kayo pa yung nakapalo, iti page na. Palo kayo. Kaya ito may upload ito yung video tayo. Iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. Paki-like, paki-share. Kaya saan ka pa yung nag-subscribe ti YouTube channel na, ag-subscribe kayo. Tapno amin nga may upload nga video, kadikiti page, ken YouTube, sumrek kadikiti notification nyo. Okay ba? Kaya nga ito, manggigan, iti kompleto nga pakabuklan, ti pakasalitaan ni Eddie into the 12:30 to 2, iti program at tingalagit na palabas, iti Action Radio DCJ Silawag. Inak tumitla i-share dito ang programa dito page ngayon kay paggabuybuyaan pamagayam. Kaya iyamis ko, iti ba nagsurat yo iti lagip tinapalabas, gabot agururay kada kayo, digiti ang kakadakal a premyo. Weekly and monthly prices, at agururay nga nadakal nga premyo iti grand prizes, grand winner. Doon kayo kumanti, kapintasan kada kayo ti grand winner. Umawat kayo ti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Nagdadakil na premium, di ba? Okay ba? Okay. Anya nagitay niya scan nga kay patulod nga makasalitaan, success story. Nga una na kita marigrigat kayo aging ganang bimak na kayo, parang ganon. Una na kita paunay rigat ti panagbiagyo ti kaadu digiti problema nariribok narigat ngem. Kaumo dyan na nasaliwanuan. Yan. I-computer yo sa iyo isa iti email address nga nemiruiz@yahoo.com uno saan kat nemersstudio@gmail.com.
No di mat kabaylan nga isurat, ket kayat yu ti a writer nga mangisurat, mang-interview ka na kayo, siya kontakin nyo. Takas nararamid na ginaduma nga siya ti mangin-interview ka na kuwada. Kaya, i-search nyo lang ti Nemesio Ruiz dita Facebook, nga dita ti Facebook account ko. Ya? Dati nakakalugo nga, nakakipisak sa kay ag-message iti messenger. Ngay bagayo, sir, kahit ko ti pa-interview ka nga, parte lagi ti napalabas. Okay? Kasi dapat makapagka-communicate tayo. Okay? Ororayek, nagiging surat yo. Ororayek, nagiging kay tumanan panagbuya. Nagiging sumarsar no. Ngayon tayo i-upload ng video dito eh. Kaya nagiging live ng video tayo. Yeah? Huwag ko na yun na. Tayo damat kamlawan, nagiging tayo akan ka na yung ag-share, dumdungig ka na tayo. Okay? Tayo i-acknowledge sida, pagyamanan nida. Sino da? Tara, kas ka Alejandra Manayan, iti Honolulu, Hawaii. Alejandra Manayan, ni Ranji Sulis Ipak, iti Nueva Era, ni Ilocos Norte. Norelin Perdido Tamala, iti Bahrain, ni Ejerson Kabugaw. Yeah? Ejerson Kabugaw, iti Nueva Ecija, ni Erlinda Estabilio, iti Hawaii, ni Nena Patricio, iti Kalayab, Lawag City, ni ano to nagboy pa ni Ani Borromeo Velasco, iti Nangalisan, Bilawag City, ni Leia Batangan, ni Virginia Abasulo, ni Jenya Sukir Bilin, iti Kalinga Apayaw, astabatan kini Evelino Gabriel, iti Hawaii, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., iti Hawaii, ni Garcia Nida, iti Hong Kong, Carmen Pagi, iti Israel, ni Mariula Estrigan, iti British Columbia, ni Perlita Glipe Matias, iti Canada, ni Susan de la Cruz, iti Riyadh, Saudi Arabia, Marife Valera Borromeo, iti Dubai, ni Wilson Gawiran, iti Las Vegas, Nevada, Herminia Lastimosa, iti Lanai, Hawaii, Violeta Sagwanit, iti Kapulay, Hawaii. Ustamatan kini Neseta Tugib, iti Waipaho, Hawaii. Yan. Kaya gawsat, sige. Ay gagawin iti sabalin tumanin nga live ken video nga may upload dito yung page ni Paring Ray, iti YouTube channel na. Salamat ni Manong yung anime. Madam nama, ang kikita ito iti page nga Dear Manong Nemi, iti programa nga Dear Manong Nemi. Alas 9, basta alas 9. Hindi ito manin ang kakadwa. Salamat po.